ove papire što nosite sa sobom kao neki scenarij, vi zapravo to kao izgledate profesionalno, ali Je, to svi znamo crnu nam je za tajnu. potpalu zapravo. Za potpalu, to je u redu, da. Gospodin direktor, redatelj, režiser, što očekujete od današnje prekrasne večeri, odnosno noći, odnosno jutra? Danas, da ćemo uspješno sve odraditi, da ćemo uspješno sve snimiti i da će sve ići na vrijeme i da ćemo preživjeti. Prvi dan snimanja krenuo je u potpunosti suprotno od mojih očekivanja. Idemo proći sve probleme i zašto smo morali ponoviti sve što smo snimili prvi dan. Recite, koliko ste uzgajali ove brkove? Uzgajam ih evo cijelih 8 dana. Mama nije zadovoljna, a nije ni tata. A baka? Nije ni baka. Imamo li mi to problema na prvoj sceni? Imamo, ne na prvoj sceni, nego na prvih 15 sekundi. U čemu je problem? Imamo problem da kartica ne želi snimati ovakva sranja. Objasni kamermanu da imamo problem s kamerom. Prvi problem bila je brzina pisanja memorijske kartice. Ali to je lagan problem i to smo brzo riješili mijenjanjem formata kojim snimamo. To ti kasnije u postprodukciji ubaci. Pravo, neki. Drugi problem bio je moj perfekcionizam. Ovo je bio jedan od najzahtjevnijih setova do sada. Snimanja su kretala pak u 11 navečer. Trebali smo imati direktora fotografije, ali eto, ona nažalost zbog obaveza na fakultetu je morala odustati od projekta. A Ivan, koji bi inače bio operator kamere, preuzima njezinu ulogu. Ali on pak nije mogao doći na set prije 1 sat ujutro. I to zbog radnog vremena koji mu je bio promijenjen u zadnji trenutak. I što znači da sam prvih par sati snimao ja. I bitno je naglasiti da oni nisu krivi za to. Njemu se bar piša za scenu. Da ne bi on džabe išao u scenu. Čovjek profesionalno. Pa dobro, bar znamo da je smiješno. Možeš ćemo ponoviti jer sam smiješno. Kak si bilo plaka? Ko divlji čovjek. Divlji čovjek. Mislio sam ako će njih dvoje biti na setu, onda film će biti savršen. Ali naravno savršenstvo ne postoji. Stavio sam preveliki pritisak na sebe i bilo me strah raditi nešto što sam radio 100 puta. I zbog toga smo morali sve ponoviti. Ali, najvažnije je to što nismo odustali. Alo, šuret ne bi bolje. No evo, a ti si u sceni, brate. Kuc, kuc! Marina, nemamo vremena. Zora, van koliko. Znači, tu je ona scena koju sam obećao. A drugi dan vraćamo se izrazito motivirani i odradili smo stvarno odličan posao. Sve je išlo kako treba. Kad te jednom nazovu iz Hollywooda, onda postaneš sam po sebi dobar odmah. Ajde. Jesi imam? Još 15. Još 15. Križanje kadrova. Opet? Nisi uspio. Šta će? Treći je dan i ovako je stanje. Dobro jutro, vrijeme je za glumu, Noel, a ne za spavanje. Mogu i da glumi da idem doma. Noel, ajmo. Redatelj, što imate za reći? Treća je noć, dajemo sve od sebe, idemo završiti više jer ne da nam se biti budnima do 3 jutra. E pa sretno. I treći dan donosi svoje nove probleme. Imali smo praktični efekt i scenu borbe. Mogu li preimenovati film u Ljubav na prvi petak? 50 nijansi metka. Metak se vraća kući. Kako se zove fakat film? 1918. Zakaj? Kao nastavak od 1917. Kaj si ti do sad radio? Je od Pripremimo kadar. Aha, Čisti da, prst, da. vidiš. Da. I kada je došao taj trenutak da snimamo taj praktični efekt, shvatili smo kako apsolutno nitko nema jednu cigaretu koja je ključna kako bi taj efekt uspio. U čemu je problem?
Gumac nam je popušio zadnju cigaretu koja nam je trebala za... Budili smo prijatelje u 1 sat ujutro kako bi došli do te jedne cigarete. Kume, sam te probudio. Imaš možda jednu cigaretu, treba nam za jednu scenu. Kad se prosto puši? Problemi. I onda nas je spasio jedan čovjek. I jedan heroj. Da je ova Marina došla i rekla da od danas počinje svirati novi instrument. Znači snajper. A ovdje kad sam vidio da se Noel mora popeti na 1,70 m visine, postao sam jako sretan što nemam njegovu ulogu. Evo Marina, da nećeš reći da se nisu tvoje cipele vidjele. Da, a me žuljaju. Ako želiš biti elitni ubojica, ne elitni plaćeni ubojica, moraš pušiti cigaretu. Ti si klinac pa ćeš imaš ovako. Ja bacim, mrzim kad mali ti klinac napravi cigaretu. Sve znam. Luda noć, Leonard je momak na lošem glasu. Inače snimamo kod njega u stanu, a on je dan prije bio na rođendanu pa ima nešto na čelu. Kaj ne zna od kutma, ali nema veze. Ovdje nemam pojma. Ali dobro. Da, ja ću sad. Koliko se sjećaš? Koliko se sjećam, da. Kako si potamnio po rukama, Je! a ramena bijelo. A smije. Pita me koliko sam cool, Katarina. Koliko si cool, Marina? Ovoliko. Kaj veliš? A lijepo mi je. A sam sebi sam to napisao. Dobro, se malo par plus, evo ja lijepo uživam u rezidenciji. I sada najbolje za kraj. Bloopersi. Ne mi se idu cipelice. Ne. Aj, plješni se. O živote. Lekcija prva. Ne, opet. Ako želiš biti plaćeni, elitni ubojit, ne, elitni plaćeni ubojit. Krivo sam se rekao. Katarina, iza si. Katarina, Maks. Voila! 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 Ne mogu. Voila! A smije. Ne mogu. Gledam, ti kad završiš ovaj doma. Nasmijavam me. Sada. I to nije sve. Dobijete sliku Olivera. Oprosti. O, ne. Ja moram staviti pravo. Frajer, vi ste si Gregory Peck. Ajmo sad! Hua! Ja ću sve rekao. Kad si lud? Ne, ja sam lud. Čekaj, samo malo, stop. Pa smo se. Kako s nogama radiš? Ja onak idem i s oba dvije noge u isto vrijeme nju lupim u njezne oba dvije noge. Kako je to moguće? Pa napravio bi ovo! Čekaj, kak ide onaj prvi dio? Dečki! To je bio znak. Sad opet. Može? Ne možeš me ubiti sa strašiti. Čekaj tako. Može? Ne može. Nisam ja spreman pješati. Šuti! Može? Čovječe, mislit će da staje Maritima i ne koristi, niko neće htije doći uopće. Nema muzike, televizija ne radi, svjetlo. Da, kako je to reklama loša. No, ima šuplegače. Šuplegače. Kako se ti zoveš? Nije to sve. Je, nego kad je? Evo, prosto, znaš pa...
Top. Kaj kad nije prva? Marin se opet gubi u scenariju koji svaki put kad mi nešto radimo. Ti pravi društvo. Kaj? Takav ti je već svaki dan. Kako nismo rekli da idemo od one moje? Jesi dobro? Evo vidim. Moj lipi anđele, pogledaj u mene. Ako nas tužne jutro pobude, ja čuvam osmijeh za tebe.